Ke Presiden Jangkari India ke Draupadi Murmu kala aya ke Jingmenjur ya ke Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Anjivika Mission Gramin Bill arhajar opsan bat menta kani ke bill kala long an bat menta ya ke kertang jang ke skim Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme lapan kala. Ubak Wan Kit Bok Poshna State General Secretary ke Meghalaya BJP State Unit habakran hakilat pathai kubor ha office jangka parti BJP ulang bak ya ke skim Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme lapan kelas ya ke Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act arhajar upsan ulang bakum ke parti kaliok sengaw ya ke jing kena bala penduk no ya ke jing belah syespak sengi pat keni kalwan ra ya ke jing sothok baklah haki pajba utai unang yalam jang ke BJP ulang bak ke sarkar kam shim penduk hendrai kala penbon ya gisngi belah na ke syespak sengi sya ke syespak arpusan sengi kat kum ke skim Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme kalong tang banshna ya kelenti ya kizat hakishnong gitau hakinong kendong Henry menta kani ke Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act arhajar upsan na syaru ya kishnong gitau bikin shna ya kino kijing shna ki ban kentiu ya kishnong gitau kajing kelah kani ke skim kolong bahak ke Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme kajing bay pisah kolong bet na ke sarkar pedang Henry menta kaladon kajing kelah bagi sarkar jela ru ki yadon bentalang na ke benta ke jela Meghalaya kajing bay pisah kan long kendai 4% kan bay ke sarkar pedang bat 10% kan bay ke sarkar jela kani kolong na ke benta ke bay tray bat ke bay belah pengingat duk mentasni berfisia kalau bangi kuah ban pensyai kendet habede bat kanika antmai ka bayi habede bat kiniki ki skim besi om mensyai inisiatif ka job ka mau sis pasni te keladang shi mene kini ke parlimen kelada pas ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2005 kabah ketin tharing kamat Guarantee for Jobs and Livelihood Mission Act for Gramin areas, rural areas. Te Henry ni bakadon kajing persang ban penskutu pada ba ya kani ke skim sis paski la pendono. Henry kamlong kumta amdai baka skim sis paski kan dono Henry minta ke skim sis paski mendai syo tang sis paski tamot inyo no shispa arsanski in fact kan wara kajing mentoy ya kitu kibri batrai ya ka kibayo ay kanika ya kanika scheme lembang kitu job card tamo menta kilala menyo namta shispa arsanski but the vipet ba menchua ya kanika scheme ash pentrai betang namta kitu kikam man berchusna kitu kilenti skin for strong nei hakani ka an ka tamai amsho tamo chusna sro ndai la include iki other factors tu menta kalong pro developmental tempat kila menteri nam tak school kila menteri nam tak kinu ki community infrastructure ban uplift ya kata jakan tu di keladon gajing penkala habe di baka funding pattern lu kanya mensua kau ka baiting ka betang ka sarkar kami kendai menta namar ba kajudi rukom hi bakanu scheme tu bakanu katu jelaru kadeban dan kajing baiting kalang te namda ka Meghalaya zuni namar bangi hak special category state tamo ka funding pattern no kanong 90% ka sarkar kami 10% ka sarkar jela namda ki baitiar bat ka baitre te kani ka pensyai ba kani ka scheme hi kanong ka ban ai jing mentoy ki ba te kanung ka attempt ban om ban pensno thu baklahi kadi ka bam shisha bat lemba jong phi kila patai ko bor hi nakalyang ka party ka ngiko ban penskong ko ba kani ka de scheme ka banura shibun ki jimentoy ya ki pat nong sosno tal scheme taman kala karteng ndai ka de scheme thamai ka ban warra ki bala ki bathamai no ka main objective hi ka phang hi ka long ba habangiya sa katalenti jong ka develop India lani Viksit Bharat kani ka scheme sis pa arsanski no kani ka scheme sis pa arsanski kan persang ban include lang kita ki ban yarap yai tisnong
lada kan skim ka pentrai kam ha tu snong tamot kumungi asnyo ba menshwa phi ha ba yedi ba watershed management lani ka forest management kamlong inclusive re ha pa tu skim shispa ski ka menshwa hene kani ka skim ba shispa san skim minta watershed management ru lalong inclusive hangta tamot kanu snong lada ka dan ka proposal haba yedi ba ka watershed management kalaban include kan ka scheme shispa upfront ski but kanora jimun toy ya kitu kipat ba jong ka dusno design hatta ba kapor rep kanya hi kapor kanum don kanu jing tho in fact ka grace period kadan ba kinong rep la aila di kinong rep batin pentulun ni ka kam rep jongki haka tu kapor ba kira hakiwe ski kanya ka ski ka shispa upfront ski terus silang persyahi ka diban persya but kabasungsi kalong bala daki persya kai ka bawra jimun toy ki pajba hol pi persya kai ka ba pidiwan persya suiha nei kai ka bawra hi jimun toy ki pajba ban persya hi tamo kalong ba pi persya ki pajba lada shispa arpsan singi ka bawra ya ka employment guaranteed employment nam taki rural nam taki nong songs jingi ha pa kinong gandong lada shispa arpsan singi la guarantee ka bawra jimun toy lada ki persya ka ta tingi kan isyo mo Barim ni, habis dia bukan material cost, absen persen, kabitin ka state. Sementara both material and labor it has come down to 10%. In fact, in a guaranteed scheme, even the state's participation also is a must. 10%, in fact, namta special category state kumkajangi 10% is kabajuya lang haman ki scheme. Complete reduction of misuse kan don. Naman mensyua pindi kamdan ko monitoring mechanism. Mentakan niya be digital monitoring tamat habedi mensyua kumengi tip ba mensyua wat digibri kibamdan show gibala khat gidang dan kerteng apa bajok ka kidang dan gibadro there was lots of loopholes temata kata kani ke mechanism ke batamai kan check lot kita tamat kanum dan show kanu ka loophole bakan dan kajing pon dan kam bakla ya gani ski hadu nothing is the most effective monitoring tamat dual field sisen belaya digital tamat kalau detect ecosystem, it will become easy. Tamo tang kibalong eligible hi kinyo, but kibalong eligible kinyo hok kanya. Kanum dan syuk kajing penan kam bakla na kanu ka level.